Joint Action Committee belasan drop lang da kiseng bahalang, kirang ba asnong, driver taxi, bakan thop na do kinong ilam ka RBYDSO, kirang ba asnong, HYC berka Umdan Area Local Taxi Driver Association, haka sautrik na iwing kila alej ban jurib ya kasurok na nongpo Umdan bat Sonapur. Kadaw bla pelongi ke JSC ban jurib ya kate kasurok, kadai hadian bagi paj ba kate kathan kila wan ur wan nam, bat kila pan paru ke jing e ka bakraw holor ke jing sneer ba jing jot kate kasurok. Haba ajing kerana kate kasingi nadu chairman ke JSC ba Matthias M, secretary ke JSC ba Deiru secretary ke RBYDSO uba kerbok malai kila pan pau ba ke JSC ka dap shisha ka mensiam ke jing sngokia nama ke jing sneer kate kasurok kala kata shisha ki paj ba. Na kalyang uba di shela SDO ka tanat PWD Nongpo division bat ubala dan lang hakane kasingi ban jurip ya kate kasurok ula kular ba katanat PWD kan sa shim khia ban pan bhai gane kasurok. Kumka Joint Action Committee jongga Umdan area ki bakan thup lai tli raj nongklu raj mathan marmany ni wan ban le yang ni ka joint inspection hapreng jengi bat ka PWD Nongpo division don lang hang ne ka por SDO GE bat ki staff jongka PWD napo division Nongpo berkejuk por ki don ru ki noilam kesenjuk ki rembak sinong napo raj nongklu kino yalam kesenjuk ki rembak sinong nan napo raj mathan te kat kum gajing ya kenduk kebangi lai kenduk yu seketun jenyar PWD Nongpo division ngilai pun baik artli tarik Henry nagidaw baki yabun kam office himla banwan ban le yang joint inspection dan reh kene tarik ke sauterik November rengkat gajing pun baik lang buat SDO buat iba aret beri uji jong Nongpo ngila ba pun baik yang kesini te kene kesini bangin wan ban le yang joint inspection markhamat ngilai ui ya ke jingjot rathai jong ni surok kadi ke wei ke benta ke ba kraw ha ke ba ke jing e jong ki ba nong sisong jong ni ke thany nadu gini thany marmany thany umjong thany umdan sedu Nongpo kum ta ter bat ke wei kisnong dagi spa teli kisnong ke ba ni kham da syo jengmut bat ni kham susui kalong ba kidon kilong kmi ki barmet ki bahap yo ban lek kha khlung Nongpo teng teng nomar bakal jot pal ke surok ba PUI te ki yo khlung assistenti kita ide ki daw ba ke bangi ku amni kenu office badru bangi le igene ke joint inspection te nagal yang jongar ngam don sibun ndai ki wiki rang ba ki ban sakran nadin kin sakran bat sikentin ke bakam konsan ke kuwa galong ba habangi le kendu kumne markhamat bat pi ke office ki ga ba pidon ban kren sai batai te ndai ke bangi kerpat galong ba ni kerpat ya pi ba yarap lem yang ni kadong berkatan ke jengi kumbangi i kalong kai sa i konswet apo jong ini kisni hoj ni don gajing terlang na bat pi ginong tre jong kan Nongpo division nadu eksekutif engineer STO bat kiwi staff pidon gajing terlang bat ni tanre wala kataru namar ba kene usurok ude ula ajrong hadu kata galeng ke jungu te nagliang ke jong Nongpo division kim dalak than ban le bah hadu kata tanre wala kataru ni penpau gajing sunat ya pi bat pi jui kloi ban ai kiti kemon kiti yang ban terlang bat ni dan dari kena kepor nagal yang ngam don sibun dari long kumbat su pli bat su keren sikitin ketin dari hadin sunga sakren usketri jong kena joint action committee din bangiloi i hapo assembly nagal yang deputy CM dan borom cingi pak presiden song bandai rukum minister juga departemen PWD nagal yang jeng ula pernah pajba ula pentit pajba apa assembly ba ya ka sanction na banta Nongpo Umdan Sonapur kalong prap like krur tam na banta apusan kilometer te ban hakatu kesi ga mangilik mi nagliang JC apa office ila da bikli jaga detail bro nagliang ka Nongpo division ni kila batai sai ba ya ka DPR kena ka tairo ka da panut i jindon kam bidai ban surang te ngiyor ke jingtip ka pitna ba ya ka serbi ga jingle na batau ni sning jakirut rod turu kili aku juk ke por bat mi Nongpo Umdan Sonapur rod te ke popelong ingi kalong ba omdang ba nagaliang menteri badan borom jingi Ukraine omtang ba Ukraine po assembly ula perbana hiru opo social media arjaka ula pernah kata gawe ke por baki pli ya surak pathar khama tu jirang ang ta ka ba arak de ya kesi ba
ki pedang buram yo ba pli hapo keseng NPP hapo nompo te ke ga pensulong ini kam tam li ang liang jingi kiseng ke jing sukhia ga bakal kolong ba ang liang jingi hadin bangilai buden ilalam ban ke ga bangi kwa ban le ya gani ke inspection kalong ba namar ba jing jot rat hai jung surak kalong sebab palat buat de halor kata nungrim bangi kwa shwa ba inyo shwa ke repairing ga bamulu malah namar ba hadu metang ning yo ke report ban 108 ru kimpre un man cing ni jaka kata de ba tam kumno pin perkhat nam ta ke yap ke imjung pajba tingi i bah ne kadon ke ir ke beli kerja yo msing jegirut la depli ka jintre la ya imta kat ba yo ni unumpok mde sunapur kula adep ong tu ka on final stage nagiliang ka bolbang kala pengkre setang bersungsan te ke i ke penlungo ini kani kamkut tangine nagaliang jengi kum JSC daga mangi dapat lang yo bro daga we kesur ngelayarai ba hadin kan ke joint inspection yin habli kendo ya menteri bedon borom jengi ban hab tip hadu keno kala yan ketika ka jing panmang nagliang jaga walbang damar ka long ka final stage te mata kala bampor laki lai sau benai te yaki berok jinsha hadin bangi wan kendo yu yesa persai biang sikit pajba te kata de ketong nagliang jengi jong ka JSC tulis lada hadu matang nyimpat tip namar ba ka jingi keduk makmat ki kapan dan fi te incuong nak makani kadang kadang verbal ngi dang suyo jeng tip halor dang ngilai i lagi jong kikman borok ngilai tip nak leng jongi ki driver lokal taksi ki ba hak po jong ka action jong lokal taksi jong omden naki por blalik ang por sa por hak mana kaliang ka jongi kum ka association mo kila di ngila jumi roh ki news hak mana kaliang ka jongi ajan mentak kumbah saul san snem adap ngila ju repair man snem minus surok par ka daw ba ka di namta ka jingjor thai ka jong kumbang ngila lap mentak kasini nang bangan inspection ka bangile lang rekat ba ka jong aksi kumti kum jor bat ki di brew lan ki officer nak PWD te ke ka bangilap hang ni kalong ba di tang bangi ki banyak ya di lokal taksi ki bokut ya 6 ya kata jing setuju surok de khamtam ki nong lek nang wan ki bemat ya ka jing te ke kata ka daw ba kabak kam palat susu kalong bak kumbal kren dah inong kren meni kalong bak jindi baki nongpang kiba ngila sngu panong no ba sukhia sibut ne ka jindi khamtam bat kai nongpang khamtam ki longkimi ki ba armet ti kani kedi ke ba ngi sngu bat penpau hakmat jong sarkar khamtam bat kumba kalong ba hagini ki si ki ba dep ngila yo sngu ki kubor ki kham sultanat banakaliang jong sarkar ka don ki penmang nang ta ka jingide buat usurok nongpo seduk senapur ba arpsan kilometer ban le ya kata sanction ka batmai ban snano ya usurok batmai te kini gidi ki khobor ne ki nakaliang ka jongi khamtam kinong ya lokal taksi ba ngikwa mana kaliang jong sarkar berkunjur hakane ka por ka bagi don mata ban nakaliang jong department bakan le nak taban penpal ne ban repair kat bakala ta ka de to hak jingide bakane ka along no kum ka social work no social work ka bagi jule man kasnem namar ka jingjor thai jong surok ka don ro ka bentah ka ba kamdi ka ba nakaliang ka jungi ngile ya ka claim ka jingtip jong ka office na ashwa bangin le ya ki repairing ke ba ang kum ba pendap ya ki thli ku baga khando ka ne katai ni ya kunjo tin shwana ka office man ka por man kasnem ka ngilale ngile ju kunjo tin ki pare ka tangi sale ka di kata ni de thet ustam bot lum malong no ba connect ini sinong sine bot khat ko tengi na ka por ngiru ka sat jungi ga bon sene bet te man ka por ngiru lek site asin la sin jong lek site ngia lembam ni srok tu lai kanjuk ka long besisahi bo srok la sniu ha tengi ngila pha ka estimate sarkar ban repair srok full srok absen kilometer ngila pha silang sarkar berkhat dep nang tu dang ni kong ni pha estimate dep nang tu ki pen phai ki estimate singi ki ong ba phiap pen he utau srok le komno khat armitar ha khat armitar khalang ba bakan sok dep nang tu bot hapo to khat armitar ki don gini ki pipeline jong PHE udan u post MSB ba hap lang hapo khat armitar tinggal ali ikran bagi MSB ngal ali lepi ikran bagi ni ki bagi ni ki PHE ru bikin karya pipeline jong ki bikin ai maki ka estimate ka no jong lut kanong junglot ban kare pipeline kanong junglot jong phi ban kare to yo to post light bar khai bang ni ban thap lang ha juk estimate ya kata la de ple ngila ta pha sarkar bar khai
dah hadin hado mentang ngimpat yok sanction yo ta surok dep nang tapat ngilek kumno hadin khaduk ngilek no tong ngilek no piecewise tingisna asmit menga adep minang sana 10 to 5 kilometers nai 0 to 5 kilometers ni sana gue estimate nang ta ada nang tupat 6 to 7 ngisa khendak kenapa kam durang junglot ja khendak ke estimate ta yam ta ngani thu ai phi hakmat ni phi berkhat ni thu ngilayo sanction ukhat riu bat ukhat nyo bat ukhat pra kilometer ngilayo sanction yo ta nglalan petri mata khanyo pra layo sanction ta yo ta nglalan petri nglalan siang rong ta te kiwi kilometer pat ngilang up lanong nyo sanction te ladangim pat yo sanction hodok kata na kapos ngilek iki repair ngilek repair work sekene ndak so ngilek repair work sabak kadok ngipat nang kam di masrul ab kadok la sniplak surok ngipat masrul pendap kendo kala mengesuk kayak yang sak ka bansuk kayak yang berokhat ngipat masrul ngipat khot bikin yarap ini berpendap kendo ngipat ben sok kayak repair work ngilek yang jungi